Shiying, Kibri Province Stem, Yaga Jimut Jikat, Ban Aiga Jikachan, Yaga Boys of the People Party. Hopra! 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 Come Jama, say sin. Come Aiga Silver, but come solid. Hopra! Hopra! Kulay Shibun, Kulay Pensiasi. Ketika bor, keikhtiar belawan rak, nado mafot Delhi, latif kum utau lokal, hangi latif kum utau lokayukta, kabumut kabor, kabania pun persya ya ke bamsap. Hanga bagilah thongi kita ki lainut ki officer, hapok kata ke inquiry wing. Hendai nomor bagajing torkit kalayan. Laweng ni kini ki officer, baka sorkar kalai tau hana, baka ai kamsha bantung yagi retired. Kira pension nomem na kata section kabalai kabakadwe naga chapter kabalai jong ka lokka yukta bas ngap go ki paiba ngap kay ka begini men bagi persang ban pension baru chief minister anda kira yat penyekren ulai ko football hana kumo nama bala dingi thong digi officer ke bala shong thaj kawan ra ka jilut pot ya ga sarkar ani ke jikkan pit brio ani ke jikkan pit brio lainut ki officer ke bala shong thaj ki penstang ya ga prating ka ga sarkar katba ki spanut ki konsultan ki chairman, ki vice chairman, ki penreten ni ka pelatang ka juga sarkar. Atau kata kami ke WhatsApp, dari mana kata kata aku ki paiba. Habalong dong yalam, ladai bansai, yakini arang ba. Kumbaong mo dapat selai kum kaman rang ba. Teman tuai kumpu kam long dagareng makta. Mas kendo lon kata keren hidan kam nomor kata aku kipat pak nani syakmatan perkat kinna malam kibat tumno bangun stay kibat lek syahiyin doa kawan tatum ke chapter 3 lani kan lumong ke balai jangan lokai yuk taat section ke bakadwe ani kapen isya keren. For the purposes of assisting the Lokayukta in conducting a preliminary inquiry on this act, the officers of the inquiry wing, not below the rank of Undersecretary to that government, shall have the same powers as are conferred upon the Lokayukta under Section 88. Hangi ki ongba dealing ba kami ke section, Andre hangi ke section ka kram shai, bakita ki officer kinde ki berang trail ni ki berang shong thai. Barang ini ki ski ki bangilai kenduk. Dan ki officer grong, yo officer berang shong thai imban kertan show, kamdan rang. Yang kali ka batai ka rang, ka kram kren, ka batai ka kertan, ka kram kren yo berang shong thai, yo bang shong thai. Yang retired IAS officer, yang retired IPS, retired DIG, retired DC, kata-kata rang ke kibat, keketan ke kibat pada itu. Padai kili kenang ibu ia gani ke section, hagani ke rupa. Bagi yo bandri, kintung dikini ke officer ke bala syongtat, lada kili smart kinweng no, kinong babakala. Yang satu empat daun officer ubarang train. Oh kipat pak, lada perkat babi, batem uriu pat pak usmu pusai. Balada ke sorga, katung daun officer ubarang jalan kapor. Ban election, hagan ni election ni. Habang kita itu, balai kita sen ni ke parti. Habang kita penting, yang kita ni nomor kita sen di sini. Habang kita itu, yang kita ni pek di sini sejai. Nam tak sopo ke sampo senam. Habang kita batai lom yang fatwa, yang kita ni mat jingkular. Anda kita job di election bangin pendap. Oh, kopi fatwa, kita job tang samut kiam ni. Ngai bat dia ke tim, ni bat dia ke jubana, ni kuat berpenpau, syarikat partai India, bersabara
kiba pakah karukam perkat nama ukasi ungek upuram ya ka hot ka shigentin wei bala kren wei bala klei ye nama asu ban kerjaan tin da kumwe iko ban kan scam ken ya ka e ke bangila kren hakmat chigi patba dei nama ka takadau ngim shimong yo patba balai phi pinjab yang itang sawut balai pat benda piwan rai gini gijne di babon hangi ngim shim la ong kumta ngila persyang bangin ya sat nang ta gajie jo patba ngila job tang sawut ndai nama ngila job kula yo patba jongri Balaru patba uji ini, balang ini janji kalau pandan dengan sarkar, ini kon man pendek pemai, yang resolution policy, lani ke hak tungkam, yang semang bagi tentang semut, ndai yang kon, yang pas yang ke bagi friend, ndai tang voice of the people party, kabak kular hagi patba, hagi insan yang election, bagi pendek pemai, yang resolution policy. Baru kisah san partai kipo yang kena kemat kita kimat jikular ke jungki lani kita election pledges election manifesto ke jungki on lagi job saya kena mapi ayu kita kisah kiong nrengi te ngim ong bagi datang sawat ngelara yang kena kemat apa assembly ngelaya tay apa assembly bahan ngelaya tay apa assembly ke sorkar kam syamaskap bahan ke sorkar kam syamaskap Bombay ada ong yang dipatba hagi for menyalat election malah ke sorkar kamskap ngin mi syasuak bagi kata ngina mi syasuak from the voice of the people party ngina pelong bagi syakna kami ke masuk bagi patba bagi jana ban syakna aspa arkuai genta larakam dan ke jingkot ke jimot ke maskam Lada kecing berkat kembali berklan, bagi patba, balada kata kecing frang kecing kamlong duduk kejono, kamlong masuk banlek menlek bansyatkan, dan kepedeng jompi, bala menlek, nama rodom ni kemiki kon dengan lembang suk, sepuluh berpala saya menlek. Rodom ni kemiki kon dengan lembang suk, persyang sepuluh berpala, dan ipam puri sepuluh dari sepuluh surat ni. Kami masuk, kalau Ndai nama kata cingkot ke jumut ini, bagi dia pun nam lagi pun sama, kita ya pun ye kikam kicam, kita nak pereng kata kacing syakta, jong kata kabhat tungkam, rawanra taga sorkar Meghalaya, hadirin bagi High Court, kalau tak bagi jongkam ban penteri kam yang kata road system, kalau don kacing tak kabujur, ndai nama kata aku kipat ba, ngila pendap, ba ngila job. Sorkar kebening tongkong ngimla benleye lada pimpun kelek cegayeng kasri kahaban pendem yang kesur kejupat ba la tawing expert committee ban pendek pemai yang resolution policy ban haba nirung apa kehin dorbar tawan nihap pagi kenduk nihap pagi kenduk yang kata ketika tengkuk kaki barulat jong bersua umala cipan keren dekat tin hindi sansam bersua anda menolakkan yang persya ulat halo keren dekat tin hindi anda berkira rung di sangut di MLA jong voice of the people party nyong yang pediang yang keren hindi jong ulat hagai yang dorbar tawan ngina persya Baca snow to not go. Banyak ni kecing yang rambak kacang. Ki evidence of the voice of the people party. Layar ro, lagi berbun ki priu, tam ki way pak ki jat penriu, lagi way ki cua. Ki baru mencur yang ni kecing le kacang. Henry snow hamula, snow samut ko ki patpa. Bagi tahu dia beli kebajuan show patba ban penito bagi dia ini kiseng trairi kiseng rumum ayu kiong ayu dalai lada keren lada tin hindi o dalai ki babatai o kaan kasya ni kinongelam joka voice of the people party ngimdei ki beri ki bamte an ngidei ki beri ki betip dagaan yakan But Hapo Assembly,
Nyemra dan syukran kelebih government. Kali ke kot kepada bu, kepada kita ay kata ke rules of procedure and conduct of business. Dailing bakian na penyat yang yang dorbar kawan. Bangan persnow ya bi. Nakamata itu kiamli. Kibong bakal kamlong kebebean. Ni krem keren ya ke kabamong Dean ko kipat ba. Kani ka rule, kaba apropra. Kaba data kani ka court an, kaba pintulun ni kama for assembly. Berarti ka rules of procedure and conduct of business. Apa assembly, ka rule kaba apropra, ka kren syapang ka tin. Bangin penen kam apa assembly ngap ka ong kumno. Ndai ba argan ba syukrai klebi yu gobernur Lendal. Kaum kumno, the business of the assembly shall be transacted in English. Ebar penyat yang jorba dari tim perang. Keramang dari tim Hindi. Bagi pajak baik jangan. Ialah keren kakum kaan. Pasyushu kariti sinsyar ke constitution. Jom dari India, ngap ke batai kumno, hanya day bagatin, Katolik, tu sifat babi. Namar mengiru, ngim kuah ini sifat bak, bagin syubut malah lagi, bagin syuat nongelan kerentip ya kaan, kaya ke mengilai kadai baik kakum kaan. Ka artikel ka balai spa terpusat ka keren syah ini ka batai syah ini kapang kiktin dibagi celah dari India kila ban keren kadi ka batai syah ka official language or languages of the state kiktin ka banyak ban penendam hadi jaga terikam tu ka sarkar ka bani ka official language kaum kumno subject to the provisions of Article 346 and 347, the legislature of the state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as a language or languages to be used for all or any of the official purposes of the state, provided that until the legislature of the state otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the state. Kani ka krensyai bagi sarkar jela kila akan gentuk yang no kanu ketin ka bagi kuah akan penengkam kum kata ke official language ke jongki. Lani kira akan penengkam ke Hindi. Kata kamu kita jela kita penen Hindi. Hendrei, hangi syuk-syuk kala penpau, bakat pa, ompara, banganra takaan, hadwigay berkani, kaktin pareng kan yailong, kakata kaktin pok kaktin tar, kabangin penendam, agak syura agak juni. Batin naman kita tahu, kalami kami, kaan hapo jela Meghalaya, kababatay, syapang, kata kaktin, kabangan kuwa, babamo, ini syari, baga ay kami noyam jong, kaboy sa people party kikren, hindi kang maging ang mga sarang niya kaktin, menyikan no kakom kaan. Hagas nam katmay sa prapo, kacela Meghalaya, hapo assembly kawanra ya kanikaan, kabagilaong to make the Meghalaya State Legislature continuance of the English Language Act 1980. Kawanra takaan, badon kam beteng kaktin pareng, hapo assembly, di Emily badon burong. Tang namar bagi ijom yu ba arden. Piongnya keren lah keren Hindi no, klem pensikam tangan. Tang namar bagi yang ke PPP, tangan yo yang ke syariat yu pada himut banyalam bagla yu pada. Oh pada atau himbabi bila kum kerjaan yang itu di Emily di boong saleh dah keren lah keren Hindi. Ini pendono yang ke keren lajong. Keren kasih ke begini kuat. Oh kipat ba, namar kata rau, haba em kaktin, kaim kajak beliau. Kani kaan, kaba kita tahu, hagas nem kakenlai spa, rapau. Kani kalau yo jimunjur mamulat, haga asbeliau tarik jong jiliu, kakenlai spa, rapau.
But Hangila Krenshai, notwithstanding the expiration of the period of 25 years from the commencement of the Constitution, the English language shall continue to be used for the transaction of business in the legislature of state of Meghalaya. Kabamot tayo nag-extend pa rin. Amar kita ka daw. Mas ngaw mo na nag-rinsan. Ngan nakinto jur. Yag ito ki Emily. Kiba persyang banyalang makalayo. Paiba. Bakin pulis waya kini kikindon ay. Bagi daun kapan pulis waya kini kikindon ay. Haswa bagi keren. Hindi man syukuran fatal. Keren madan madia. Ya kakam. Tabak-tak makyong. Ya kajat menriu. Badai husnam. Arajar san. Kasorka jua kalamra. Yang kini kaan diberi bagai pin. Hapo Meghalaya Legislative Assembly. But lapan scam. Bagandai. Dagat pin. Harik. Nama takadaw pinongan to the voice of the People Party. Nimpak pan apat. Pan kaladur. Dia kini kerwi kami. Magam takalawe. Kikor kikiti kami. Pagi ni kikempin, koblay, syajarmu, umlay unterku, ya pijin berku, ya kan negeri kami kacauin koblay semua. Ile daga jus champagne, daga jus start, daga linti jonggaan, kami ini isles chongship, kumbadon kibastang, bankan po, ya ka boys of the People Party, hari ini kismi, kibamanta. Yang ini kita dalam. Ketua kecilkan thok baru kam snok. Nama nitip bagi kecilkan thok kiwan nak kiwepat kisan pertai. Kekeluaran upai pak. Nitip upai pak upai mat segi mentah. Nitip upai pak ularai bagai kecilkan jaga voice of the People Party. Rengi snumpu bangi John Kam manyai Prince Kam. Yagi jinggot kecil perkat kijau upai pak. Na kawai ka por, shagwai ka por. Namar kindon ki chimpins ko to bagla. Kindon ki rupa mai kubor ki bagla. Shaw patpa, ki ban penna to timo. Ya kata kalinti kabagi patpa kila jiet pan yan. Banai kita ka chingkashan. Ya ka voice of the People Party. Bangin laban poi, siya kata ka thong. Bangin yo ban wanra. Ya kata